Урматтуу Бишкек кабардын көрүүчүлөрү, дагы бир жолу ассаламу алейкум. Бүгүн 26-жыл 2020 вторник Бишкек Рио Муна базары кайрадан япошкаларды көрсөтүүнүн биринчи бөлүгүн баштайбыз. Коронавирус оорусуна карабастан базар кайрадан ачылып иштеп жаткан учуру биз көрсөтүүнү баштайбыз. Биринчи эле Honda Step Wagon баклажан тестөө. Жылы 2005, 2 объем, газ, бензин, коробка автомат, пробег оригинал, өзүнүн баасы $7800. Номери 703 83 80 37. Люктон кнопкалары да бар. Монитор, задний камера. Отуруштарында, алдыңкы отуруштарында мындай чехолдор кийгизилген. Задний камера. Басы кандай болду кыз? Басы кандай болду болушу? 7,5 болушу. 7,5 болушу да. Honda CR-V жылы 2003, 2 объем автомат, 153 пробег, басы 6,5, номери 707 15 10 31. Урматтуу көрөрмандар, бул жерде Toyota Passo автоунаасы срочно сатылат деп. Жылы 2005, объем 1, коробкасы автомат, 171 пробег жүргөн. Өтө срочно деп. Басы дагы жакшы баада коюптур, $3300. Номери 0543 62 33 деген номерде турат. Ким номерди жакшы көрбөй укпай калган болсо дагы бир жолу кайталайбыз. 0543 62 33. Honda Fit жылы 2002, объем 1.3, $4400, номери 707 86 24 56. Fit кандай болот баасы? Боло турган. $4200. Mini Cooper Levi-Roll автоунаасы дагы базарга чыгыптыр. Жылы 2008, объем 1.6 автомат, свежий перегон, Кореядан келген. Басы $8000. Бул жерде номери бар. 551 07 00 00. Toyota East 220 пробег, жылы 2003, объем 1.5, расход 7,9. Кыргызстанда биринчи хозяин экен, басы $5200. Номери 554 39 99 29. Toyota Wish автоунаасы жылы 2003, объем 1.8, пробег 148 000 км жүргөн. Азыркы учурда басы $6,5 $1 кошуп $6600 деп турат. Номери 772 25 49 00. Автоунаанын ээси азыр жаныбызда турган учуру. Канчалык экен болчу?
6300 көрөм. Мунун дополнительный эмелери рогасы бар, 4 выдысы бар, задний передний камералары бар. Анан полный комплектациясы бар да. Башкаларга караганда эмес айырмасы ушул. Айырмасы да? Айырмасы ушул. Башкаларда 4 выдысы жок да. Мунун 4 выдысы калаганда пристегивается, калаганда отстегивается. Кнопка менен. Передний да кетсе болот, коштуна кетсе болот. Ошону 63 болом экен. $6300 болот. Honda Accord жылы 2004, объем 2.4, коробка автомат, 159 пробег, басы $7100, номері 555 01 03 44. Honda Fit жылы 2004, объем 1.3, $4700, номері 0500 065 055. Honda Odyssey Prestige жылы 2003, коробка автомат, задний камера, басы 5.4 сұрап жатыр, номері 707 48 0018. Odyssey'ді жақшы амалда іздегендер болса көріңіздер, мына салоннан деле қарасаңыздар, өте таза екендігі байқалып тұрады. Қанша алады екен аяғы бол үшін? Бул 5.2. $5200. Toyota East 190 пробег, жылы 2003, объем 1.3. Сыртынан қарағанда көріп тұрасыздар, жақсы балда. Кондиционер бар, варианттар бар екен. Негізгі өзінің басы 4.3 сұрап жатыр. Есінің номері 709 22 07 53. Қанша болады бұл жақтың болышы? $4100 болады деді. Сомға есептегенде қандай болады? Сомға есептегенде 315 000 сом болады деді. Мысыр жақша балда, daha бір марка 2 автоунасы базарға шығыптыр. Титанскада, көріп тұрасыздар. Жылы 2003, объем 2.5, басы 5.6 сұрап жатыр. Номері 702 14 14 75. Біз азыр бұл автоунанын иесіменен сөйлештік. Бұл отырған бағасы соң есептегенде қанша болады екен бұл үшін? Есептеш керек, долларға азырқы топты курсқа салыштырып есептеш керек деді. Іздегендер көп болушы керек, номерге чалып сөйлешіп көріңіздер. Базарға дағы бір жақша балда Honda Odyssey шығып тұр достар. Жылы 2003, 2.3 автомат, расход 911, без вложения. Басы 5,5. Сыртына қарағанда бір да жерінде мындай ұрылған, сызылған жері жоқ. Номері 0700 05 88 78.
Toyota Opel. Жылы 2000. Объем 2, коробка автомат. Расходы жазбаптыр, бірақ жақша болды деді. Полный комплектация. Басы $4400. Номері 0706 54 00 58. Мұнда детский креслосы да бар екен артында.